Tata ntukusima wekera chati, webala bwengonzi zawe nyingi, webala bw'omwoyo arukwera, webala bw'obukhonyezi bw'omwoyo arukwera. Ekero chati twizira kusaba mukama wabakama, okwijizibwa amani amashaka g'omwoyo arukwera, okwijizibwa bushako amani g'omwoyo arukwera. Ntukusima mukama wabakama, habwokuba Bayibuli negamba mu kitabu ky'Abarumi esura y'omunana orukara rwa 26 nukwe n'omwoyo akonyera ati obugara bwaitu. Baitu titumanyire okusaba nko kituhikirire, baitu omwoyo wenka natonganirwa n'okusinda okutarugambwa. Ntukusima mwoyo arukwera, ekiro kya tata twizire kusaba obukonyezi bw'omwoyo arukwera, obukonyezi mu kusaba, obukonyezi mu kusoma ekigambo kyawe, obukonyezi mu kukora ekigambo kyawe, mukama tuhamani ag'omwoyo arukwera. Omwoyo w'okusaba n'okwesengereza ija bwomezi bwange ekiro kyati omwibali ya Yesu. Omwoyo w'okusaba n'okwesengereza ija bwomezi bwange ekiro kyati omwibali ya Yesu. Mwoyo arukwera niyo mukonyezi wange. Bayibuli egambire ngutimanyire kusaba nk'oku busemerire, baitu iwe nonkonyera nonsabira n'okusinda okutarukugambwa. Webale mwoyo arukwera, mpa amani gawe g'okusaba n'okwesengereza ekiro kyati. Mukama nsobozesa kusaba n'okwesengereza omwibali ya Yesu. Omwoyo arukwera ekiro kyati mpa amani ag'okusaba. Omwoyo arukwera ekiro kyati mpa amani ag'okusaba n'okwesengereza omwibali ya Yesu. Webale mwoyo arukwera mukama, webale abw'amani gawe g'okusaba, webale abw'amani gawe g'okusoma ekigambo, webale abw'amani gawe g'okunyumiza Kristo mbwomezi bwange. Mukama ninkusima habwokuba nompa amani omwibali ya Yesu. Omwoyo arukwera hanga muli nyowe enjara nirohe y'okuserwa amaiso ga mukama mwibali ya Yesu. Omwoyo arukwera omutima gwange guhange mwenjara nirohe y'okuserwa mukama omwibali ya Yesu. Mukama wabakama mpe enjara yawe, mukama wabakama mpe iroho lyawe, mukama wabakama mpe okugonza kuserwa amaiso gawe mwibali ya Yesu. Omwoyo arukwera hanga muli nyowe enjara nirohe y'okuserwa amaiso ga mukama omwibali ya Yesu. Mpe enjara yawe mukama wabakama, mpe iroho lyawe tata omwibali ya Yesu. Nsobole kuserwa amaiso gawe nyenchakara, nsobole kuserwa amaiso gawe nyamusana, nsobole kuserwa amaiso gawe ekiro omwibali ya Yesu. Habwokuba ogambire ngo turakuserwa n'omutima gwaitu gwona turakuzora. Mukama mpe enjara niroho y'okuserwa, mukama mpe enjara niroho y'okuserwa, mukama mpe enjara niroho y'okuserwa omwibali ya Yesu Kristo mukama waitu ow'amwomezi. Omwoyo arukwera igura amaiso gange ndole munsi ey'omwoyo omwibali ya Yesu eri amani. Omwoyo arukwera igura amaiso gange nsobole kurora munsi ey'omwoyo omwibali ya Yesu Kristo eri amani. Mukama wabakama okagamba mwije namberendi inywe n'abajwahire n'abalemerirwe. Yesu Kristo igura amaiso gange ekiro kyati nsobole kurora munsi ey'omwoyo omwibali ya Yesu. Nsobole kurora ekitinisa kya mukama omwibali ya Yesu. Nsobole kurora ebyamahane by'omwiguru omwibali ya Yesu. Igura amaiso gange ag'omwoyo omwibali ya Yesu. Igura amaiso gange ag'omwoyo nsobole kubaganizamu emyoyo omwibali ya Yesu. Nsobole kuha obunabbi omwibali ya Yesu. Nsobole kuragura omwibali ya Yesu. Omwoyo arukwera ekiro kyati igura amaiso gange ndole omunsi ey'omwoyo omwibali ya Yesu eri amani. Webale mwoyo arukwera habwokuba amaiso gange gaigwirwe. Webale mwoyo arukwera habwokuba nompa amani ag'okurora eby'omwiguru. Webale mwoyo arukwera habwokuba nompa amani ag'okurora eby'omunsi ey'omwoyo. Haleluya. Omwoyo arukwera mukama nkonyera ngarukeyo mu biro byange eby'engonzi ez'okubanza omwibali ya Yesu. Omwoyo arukwera nkonyera ngarukeyo mu biro byange eby'engonzi ez'okubanza omwibali ya Yesu. Ihamo obugara amaiso mu bwomezi bwange mukama wabakama, ihamo okulemererwa kw'omubiri mu bwomezi bwange omwibali ya Yesu. Ngarayo mu biro eby'engonzi zange ez'okubanza. Obu nasabaga batangambire, obu nasomaga ekigambo batangambire. Mukama nayegombaga kuterana n'abaisemu. Mukama ngarayo mu biro byange eby'engonzi ez'okubanza. Mukama ngarayo mu biro byange by'okusaba n'okusiiba.
Mukama ngarayo mbiro byange byokutebeza enjiri. Mukama ngarayo mbiro ebyo byokuseera amaiso gawe. Ayi Yesu ekiro kyati nkonyera ngaruke mbiro byange byengonzeza okubanza omwibali ya Yesu. Ayi Yesu ekiro kyati nkonyera ngaruke mbiro byange byengonzeza okubanza ekiro kyati Mukama wange omubiri gwange gumalemu amaani agokundemesa kusaba. Mukama bakama omubiri gwange gumalemu amaani agokundemesa kusaba. Ndeme kuhuliriza obuceke bw'omubiri gwange, ndeme kuhuliriza obujwahi, ndeme kuhuliriza oturo baitu nseera amaiso gawe nyamusana n'ekiro mwibara lya Yesu. Mukama bakama ekikare kinyetoroire kihemu amaani agokundemesa kusaba omwibara lya Yesu. Mukama bakama ekikare kinkwikaramu kihemu amaani agokundemesa kusaba omwibara lya Yesu. Abantu abankwikara nabo baleme kundemesa kusaba omwibara lya Yesu. Esimu yange na computer bireme kundemesa kusaba omwibara lya Yesu. Mukama mpa amaani agokusaba. Mukama mpa omwoyo wokusaba n'okwesengereza. Mbongere ekiro kyati mpa amaani gawe amashaka ag'omwoyo arikwera. Ninkusiima mukonyezi wange omwoyo arikwera. Ninkusiima omuhabuzi wange. Ninkusiima omwebembezi wange. Ninkusiima omuhumuza wange. Ninkusiima yoanya kuntonganira. Ninkusiima omukonyezi wange. Webale munywani wange omwoyo arikwera. Amaani agagokusaba ningatwara. Amaani agokukora ebyamahano ningatwara. Amaani agokukora ebya Ruhanga ngambire nkole ningatwara ekiro kyati omwibara lya Yesu. Onyumizibwe Mukama wabakama. Ohebwe ekitiinisa Yesu. Habwokuba ompindwire kuruga mu kusaba kuno. Ompindwire Mukama kandi ongarwireyo habiro byange byengonzeza okubanza. Onyumizibwe wanyakula haiguru muno habwokuba okozere ebyamahano ekiro kyati. Bino byona nsabire ninyikiriza ngo bikozerwe okuraba omwibara lya Yesu Kristo Mukama waitu. Amina.